muhira mugize neza Emera International kudukurikirana murakoze cyane tubifuriza umwaka mushya tubifuriza noheri nziza umwami Yesu mutegura imitima abona aho avukira mu mitima myiza murangize n'umwaka Imana ishimwe ko yabarinze noneho uyu mwaka tugiyemo ni umwaka wa takatifu ndakujanamo ibyaha mutunganye imitima niyegereje bano ba mama Matare TV Indondo TV 1 n'abantu duhana imirari cyane muri ubu buzima niyegereza abantu Imana tubwira abantu ikintu tugiye kubagezaho nkuko babivuze naje mbahaye ikaze nkuko na mugenzi wacu bavuze ko iduha kandi mbahaye ikaze bari abadukurikirana narababwiye nizoza mvuga ngo Imana ibahe umugisha muza muvuga ngo muze mwikirize niko kwiza kandi muzoza muhabwa Imana igihe kimwe ngo yaje ije gutabara umuntu wari ugize iminsi asenga cyane asenga noneho ngo araruha aracokagera ahantu ahagoye noneho ngo amare undi bari kumwe nawe nyine bose bariko basenga ariko iza ije gutabara uriya wagowe ashika asanga yarusha yapfuye ngo amare araguma baragira Imana iguha umugisha undi uhavuga ko Imana iguha umugisha undi ngo akamaceceka akamera nkagutya ujya wundi bazanye akaba ari we wikiriza wamugisha wamuza kuri wa wundi abari we utwara wa wundi arawubura kandi ari we yarije basuzugura ibintu uko no mwikanisa hari abantu bazavuga ngo Imana ibahe umugisha bamwe bakakira abandi ntibakire ariko zodiri save zara amavuga ngo ame umugisha bose batengwa no mwikanisa yewe zawubanira pastor azatubwira kandi tugira pastor mwiza mwokagira muramuzi nayo tuzatubwira ariko umuntu yo kubwira ngo Imana iguhe umugisha wamaruka mucece kumwihore ngo ukamava ngo nibisanzwe yinya kuri rwose Imana Imana ibahe umugisha amen mwikirize Imana ibahe umugisha amen amen ndawakiriye ejo wakiriye bibabera amen ejo bundi nariko ndeba mbonye ahantu reka nawe uravuga amara nariko ndeba mbonye ahantu yari umuntu ari kumubaza w'umunyamakuru noneho barangije ikiganiro bagana ikiganiro ciza cyane arangije arabatereka musengere mbonye arasenga aravuga ngo Mana yica nayo umuhungu yigeze kuri umwagure kama mvuga naje nkikora kavuga ati ibi bitahaya turakurica naje bimbeko neza namangira nka emotion ndumva ngengo kurira kuko nako kubitasengera uriya naje bimbeko uko kandi uko byakiriye niko nawe bizabikuba nyamurekega naje nevo muraho neza nshuti zacu turabasuhuje mwebwe mwese aho muherereye turavuze ngo amahoro y'Imana akomeze agaze mu mitima yanyu amahoro y'Imana akomeze akande mu ngingo zawe zose wowe urwaye amen abari ku misego bose abari mu bitaro bose yeme Imana ibegure kuri izo bitanda mujyanye Imana ibagomorera imigisha y'uburyo n'iy'ubumoso Imana ibaheze umugisha ariko uvuze neza ma rero uyu mwanya turahangana twaje turi abantu bakundana cyane nza mbona tuba ku murongo umwe jewe n'aba babyeyi bombi rero ayandi makuru tuzobazanira tuzoza tubabwira ibintu byiza ibintu bibubaka ibintu bibagirira umumaro mu mitima yanyu nta bintu bibi tuzavuga nta bintu bipfiye nabi tuzavuga rero mugende mu twegere cyane amazina yanjye rero banyita Nyamarembo Esperance ndi umumama ushima Imana yangiriye neza umwaka urashize n'umuryango wanje twese turi bazima ntabwo turacagira umunsi wo gushima Imana tuzoshima Imana ariko sikuvuga ngo Imana irakurinze umwaka wose turwaye yeme jewe Imana yangiriye neza uyu mwaka ushize twagiye mu bitaro ibaze nta mwana wanje warwaye sinarwaye ndi muzima papa wabo ni muzima murumva icyo atari igitangaza gikomeye nuko tuzatubitahura ngo tuvyegereze umutima ariko umuntu uryamye hariyiwe karavyumva tisuku nanje nubona ko ubuzima magahenge bukimwa kugashira rero uyu munsi tugiye kuvuga uyu munsi rero twabateguriye akantu karimo agasomo akanyigisho gato turakanyuza mu gafilimi noneho iyo nyigisho turayibasohorezamo turangije
turababwira ati niki twashakaga kubabwira tugiye gutangira nje ndi uyu ni ka we yagiye kuba mama yagiye kumukazana hanyuma tugiye kwigisha amakantu gatoya kandi haragira gafasha gahwitura harimo agasomo haragira gahwitura reka tugeneje nawe tugiye mu ngwi ngende mu ngwi